Mamaku sarunge kelau tipis-tipis lambene jagat udan angin pengantin tangine pranti ye majikan Meme Romsia sarang Bapak Wawan juga kakek keluarga besan spesial buat yang punya hati pokok. Belekang di barendeng pada gringkung jagat udan angin majikan tua pengantin berengenge kaya jaran kundur mengudun sing kasur dalan kula mapan iki sing adem asik batur sekolah kene mi sing hari sekolah ribut karo kula ketemu ning dia pengen karena panas bagian iya adalah kemudian ada asik pinter joget majikan tua
marum nambah ayu Mama Manda sayang Mama Manda Mama Rita sing paling koran yehe asik Mama Manda matur suwun Mama siapa kini Mama Abi Bapak Camat sing paling eman Mama Abi Mama Abi matur kesun Mama Abi Mama Manda sing paling eman Mama Reza siwur Mama Reza pada awur Mama Reza siwur Mama Reza sing paling emang Mama Reza brengenge Mama Reza kagum Mama Reza jagat udan angin Mama Reza pengantin tangine perantin mimiru brengenge kaya jaran kundur mau mudun sing kasur Mama Rom Mama Manda